jednostavno smo iz meča u meć davali sve od sebe i to nas je dovelo stvarno do super mjesta 9. do 12. Jako dobar turnir što se tiče nas ekipe i jedno super iskustvo ekipno. Najbolji ranking rezultat karijere, 18. na svjetskoj rang listi i to je nekako, ajmo reći, krunac svih ovih godina rada i tako da super sam zadovoljan i nisam očekivao da ću ove godine toliko skočiti. Pa ništa, nisam se htio predati jednostavno u tom zadnjem poenu zato što je to bila njegova meč lopta. U tom meču sam imao i prilika možda i ja da vodim, ali jednostavno odigralo se tako, bio je bolji jednostavno i došao na kraju do tog poena u kojem sam ja odbijao se predati i vraćao sam loptice stvarno iz nemogućih pozicija. Nisam uopće razmišljao da bi to moglo takvih razmjera biti na YouTube-u, ali evo, sretan sam što se o tom poenu toliko pisalo i gledalo ga se i na svim portalima. Sretan sam što sam ja dio toga bio. Nove loptice u početku su bile dosta loše kvalitete, makar još uvijek je to isto, dosta puta se ima problema uopće naći za meč neke dobre loptice da se igra sa njima. Mislim, mi igrači uvijek tražimo, uvijek hoćemo najbolje, naravno, loptice i najbolje kvalitete, ali mislim da se u tom smislu mogu puno poboljšati što se tiče kvalitete, a sama razlika između celuloidne i plastične loptice bi bila plastična loptica ima puno manje rotacije, a time odmah i manju parabolu dok se igra sa njom i malo je sporija. Da, mislim, ja već od svoje 16. godine sam sponzoriran od strane Butterflya i stvarno mogu samo reći riječi hvale i imaju uvijek najbolji materijal što se toga tiče, stolnoteniski i igrači koji čak i nisu sponzorirani od Butterflya igraju sa Butterflyevim gumama i reketima, tako da što se tiče njihove kvalitete stvarno je neupitna i nadam se da će ta suradnja moja i njihova ići i dalje.